تو دلی من را نمیدانم چه ساحل غم مرا برده است از این عالم تو هستی همدم و رازم ایا ای مادری جانم نمیدانم چه ساحل غم مرا برده است از این عالم تو هستی همدم و رازم ایا ای مادری. салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. барномаи мо фарогири ҳама воқеаҳои зиндагӣ буда ин навбат аз рӯзгори ин ду зани ғамшарик қисса мекунем ва бо кӯмаки шахсони саховатманд то андозае мадад мерасонем. барномаро пайгирӣ кунед. нахандам то набинам чеҳраи хандони модарро نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را بمیرم گر ببینم دیده گریان مادر را. модарони азиз, чӣ хеле ки фаҳмидем шумоён ҳарду қуддо ҳастед. моро ба ҳавлии фарзандони худ овардед, аммо мебинем ки дар ин ҷо ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад. бале духтарам Фахринисо, шумо дуруст дарк кардед. ин хонаи духтарам ва домодам писари ин кас қуддом бояд ки онҳо дар ҳамин хона бо ҳамроҳи 4 фарзандонашон зиндагонӣ мекарданд. аммо афсӯс خدایا درد و رنج و غم چرا بر روا دیدی ندارم طاقتی بشنیدنی افغان مادر را. ҳамана инҷа хонаи духтарам домодам онҳо бо меҳнати ҳалоли хур ҳаминҷои сохтагӣ буданд. бояд ки онҳо дар ҳамин ҷо бо ҳамроҳи 4 фарзандонашон зиндагонӣ мекарданд, аммо насиб накард. ман сони фаҳмидам ки ҳамихе шахсони хайрхоҳ ёрдам мекидигиҳо ҳамин мобайни халқу монда ҷудоям бисёр буданд. бо ҳамон хайрхоҳи онҳо мо ҳамин мана хонаҳоро ҳамин соли гузашта баҳоранда мана усток овардем ва ҳама реша маблағаша доданд. ҳамин хонаҳо як камтарак бошад ҳам таъмир кардем. раҳмат онҳое ки ба ин ҳамин 4 фарзанд ҳамин духтараи домодам ёрдам карданд. мо миннатдор аз онҳо. фақат абояша лекин шароити инҷо онда фарзанд ва зиндагонӣ кардан нест, вале камбуди бисёр барои ҳамон онҳо инҷа зиндагонӣ намекунанд. мана дидостид ман ин тараф биям, ҳамин хонаи мана пуштамондагӣ инам нобуд. модарони азиз, воқеан ҳам як ҳодисаи вазнини тақдир аст, вале зиндагӣ идома дорад. мо аҳли ҳайати телевизиони 7 ситора тариқи барномаи назари ба зиндагӣ ва албатта бо кӯмаки шахсони боҳиммат мехоҳем барои ободии ҳамин манзил саҳм гузорем ва фарзандон ба макони ободи худ баргарданд. модарони азиз, агар шумоён розӣ бошед, калид аз қулфи ҳамин хонаҳоро ба мо диҳед ва мо кори худро оғоз намоем. صد فرشته گر نوای خواند از عشق امید تلی جانی همیش میام ساخت کند لاییم امان نگردد خدا گردد لاییم مکتان دراز شود لاییم. صد فرشته گر نوای خواند از عشق امید بهتر از نامی خوش آهنگی تو نیست ای مادرم. ای تمنای از صفایی عشق و ایمان مادرم. من دلارا مادرم خوشحال
маъруфхо'ҷа ва насиба 18 сол бо ҳам зиста соҳиби 4 фарзанд гардиданд. 3 писар ва 1 духтарро бо орзуҳои зиёд калон мекарданд. шабрӯз меҳнат мекарданд ва ҳамин хонаҳоро обод намудаву зиндагии хушбахтонаи худро идома диҳанд, тӯи фарзандонро барпо намоянд. аммо ба нақли волидони маъруфхо'ҷа ва насиба ин орзуҳои онҳо амалӣ нагардиданд. راه اگر بسته است پای اگر خسته است غمگین مشو خدا هست خانه ویرانه شد مثل غم خانه شد خیش بیگانه شد غمگین مشو خدا هست احسن بگو خدا را تا کجا روانیم ما همه بندگانیم بخشیدنی خطا را ما نیز میتوانیم خدا کی فرماید با هم شبیم باید کاری وفا زی دستی هر ناکس نآید بشنو بشنو بیا نفس 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 حرفی مرا بشنو بشنو بیا جهان 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 شعری دریا رو بگو چیست شکستنی бинандагони азиз, ташаббуси ҳайати барномаи назаре ба зиндагии телевизиони ҳафтситора бо кӯмак ва дастгирии шахсони хайрхоҳ ин сарҷамъ намудани фарзандони маъруфхо'ҷа ва насиба мебошад, ки бо амри тақдир ҳамсарон ба манзили абадӣ рафтанд. ҳоло марги нобаҳангом ва фоҷиавиро вақти зиёрат модарони азизашон нақл мекунанд. تولا میکنم من از خداوند یگان مادر نبیند داغی فرزند تولا میکنم
یگان پدر نبیند داغ فرزند. ассалому алайкум модарони азиз, бори дигар ҳамдардии моро қабул кунед. мехоҳем барои бинандагон аз даргузашти Маъруфхоҷа ва Насибахон рӯашон шод бошад худ нақл кунед. соли 2020 30 июн саҳари барвақт духтарам домодам ҳамроҳи келинам ҳамошон кор ба рафтосиб буданд. соатҳои 4:25 духтарам телефон кард. келинам бардоштан, келини хонуман гим ҳолиам шумо набромди томи мо аллакай назди бай ба умдим шолкам бинат ба гуфт. сон мафтам ондан гирту мо ҳозир аллакай мебароим гум майлаш ва ҷон гуфту телефонро кушт. ба ҳамин ман кор ба омадам пеши анститутга кор мекардам. ҳардумо якҷои 18 сол кӯча мерифтем. ман бригадир будам, духтарам кор мекард, келинамам кор мекарданд, домодам калбаси эзи мекашондам, ҳам ба ҳамон ваишон ба вайкада ҳардуша гирономдостагӣ будам. бо мошин буданд? Не вайкади ҳозир мотороли китайски баромдагӣ купшта чорчарха ҳамон кади омадостагӣ будам. сони назди ҳамин кор када истода будам ки телефонам занг шуд. ман ягон раисомоми вай мегуфта баъдорам коргарам марҳаматкинои пеш назди корбаниси меравам. зебоҷон Насиба омад ми корба гуфтам. ман гуфтам ки Насиба не омдагиш не гуфтам. телефонро куштам, бо телефонам занг зад, бо бардоштам. киноя чизе мегӯед? гӯям Насиба омадми неми гуфтам. сон ман гуфтам ҳамон раҳаш дур қада галвай мекунтон ҳозир мебиёд. гӯям не майлаш гуфтану ҳамин вақт як мардак худохола аком адо тез банисива бид гуфт. аком яъне ки ин домодама додарашон муҳаммадҷон гуфтанд ки худохола бид дарро гурбанисива бид аком адо акома бой додам гуфтанд. барои чӣ вай зан чанд маротиба ба шумо ҳамкоратон занг заданд? оё аз ин ҳодиса бохабар буданд, диданд? аз ин ҳодиса он кас бохабар будану, лекин манба гуфта натавонистам. чӣ хел ман ҳам мегӯям ки фарзандашон ҳамихе шуд гуфта ҳамто пурсидам ки ё ҳамихе гумон кардагӣ ки ё инҳо дигар касми мумкин Насиба набошад гуфта гумон кардагӣ. яке сони ҳамин қайни духтарам аку Муҳаммадҷон занг задам тез бид худохола гурбанисава гуфтанд. ман рафтам ки ҳамин вай мотороли ҳамон домодам дупалах истодасу ҳеҷ кас нест. авария када ҳамин садами нақлиётӣ шуд. нохуш. ман гумон кардиам ки домодам авария шудагию, духтарам ки келинам ҳамҷо истодиам. домодам ҳамон берин якбора он тараф ба гиром рафтагӣ ва ё якбора гузаштагӣ. домодатон дарҳол даргузаштанду духтарам ҳоло дар беморхона буданд. сони фардо соати 12 буд ки келинам телефон кардам. бучаам ҳам ошон назди манда хола бувам гиром бид, бувам ба нагӯиду ҳамон анҷомашон ки гиром бид гуфтанд. сони ман гуфтам ки чува гӯшам ба ристоса кун чува гӯям. ҳамонҷо уком гирфта сони мана банисива набуд. рост хонаш ба гиром рафт. равам ки аллакай духтарамам гиром рафтагӣ ба даста бид. сони духтарама бировардам ҳамонҷо ина бинид ки ман мегуфтам ки духтарам ту якта агар ман бандагӣ ҷой биёрам ту сари таоти ман бигира кун. ту якта гӯям духтарам ки буваҷон ту зикнаша ман ҷои таҳдӣ мегирам гуфтагӣ буд. лекин хел шуд ки ман сари таоти духтарам ба ҳамон сони мана лозимое гузарондим. писачи хутара киша писари хутарашон гуфт ки бувам азоб мекашад гуфта 4 сола буд. гиром рафтам лозимое гузаштам. баъд мо ҳамон рӯзе ки духтарама бировардим онаҷона гиром рафтим 6 сола буд. келинам гуфтанд ки бува бид онаҷона гиром мебирем мо байни писачаҳо ин вай мешад гуфтанд. се писару як духтар ҳа. ин неварам мана вай буд 16 сола гузаштагӣ қариб 17 сола буд. сони
اینه اوچی بیوش گفتن یک تامه که خونانگیش دویومش گفت 13 ساله بود و به خلاق کرد بچه ها پراکنده شد چه خیلی دردی سخت بود است که الهیم هیچ مادر همین روزی که من دیدم الهیم هیچ کس نبینه دخترم ای دخترم ای دخترم دختری بر جان و دل برابرم تاریخ رویت تاریخ چشمانی تو را یاد کردم حالا من دخترم گفتگوی خودت کلین کنی زندگیش روزی نو شیرین کنی لیک مونده آرزوها در دلت گیره دارد 4 فرزندت عثمان جان مقیم جان آنه جان منصور جان جیگرت یاد داری کمی همراه بودیم همکار و همدم و همراز بودیم لیک مونده یادی تو در دلی آزرده ام دخترم ای دختری مشتی پرم نگفتم آن سخنها در دلم اومدم بر قبرت من پیسرم در آخر گویم روحتان باشد شاد یار دوستان راضی منزلتان آباد ای خدای مهربان به من صبر صابران گویی که جایش جنت است شهید شده است آن زمان من دیدم اولم شکونه بیند این داغی فرزند قیم بود است من آزم امداست هر بودی بیام اگر دلم سخته آلنگش تو بود امداستم تو با حدش با 18 سال خانه کرد یکم بار ما دو خدا درباره وی دخترتان اون تو پسرتان اون تو گفته جنجال که دیگه مونی من حالی هم 3 سال میشود که یکم بار آمد رفته کنده که دیگه مونی پسرش 18 ساله شد سانی اوچی بیوش گفتن که بیت کیلین کنیم گفتن یک سخاوتمند بودیم سر و بر شده یاردم کرده فراورده داده من حاضر پسردار شد 1 ساله شد نامی پدرش موندیم نامی داماد من یعنی بر وقت اویل دور کرد بر وقت اویل دور کردیم که به دستری ما ایها پدر و مادرش موند مویم بسته ماندگیش نی حاضر باوری نیست همون به خاندار کردیم که من وحشه بدو همین اوکای کاشه کشاله کند به دستری ما خبر گیرد یاردم کند گفته ای کدی در خانه خود زندگی نه اویل دار کردیم و در خانه خود زندگی نمیکنن چون که اونجا قدرم شرایطی زندگی کردن نیست است از 2 سال است در خانه امکش زندگی میکند با کیلینش با همسرش زندگی میکند مادرانی عزیز البته دردی که شمایان دارید دوا ندارد لیکن برای ادامه زندگی خرسندانه و خوشبختانه نبیره و ابیره ها کوشش شمایان و بخصوص سلامتی شمایان مهم است رحمت فخر نسا برکه یاویتون از ما نکردد از خدا کردد و کجا چون چشمی من گریان شده خوش زبان رفتی پدر نازک بیان رفتی پدر غصه در دل خنده بر لب از جهان رفتی پدر خوش زبان رفتی پدر نازک بیان رفتی پدر در کناری خاک رفتی مادری خاک ساری من پاک زیستی پاک رفتی خوب و به آزاری من در کناری خاک رفتی مادری خاک ساری من گریه جانی مرا میشنوی ناله قلبی پر ارمانی مرا میشنوی گریه جانی مرا میشنوی ناله قلبی پر ارمانی مرا میشنوی
کلید از قلف حولی معروف خوجه و نصیبخون در دست ماست و ما کارو نو آغاز کردیم. کاری ما و برنامه نظری به زندگی ادامه دارد. جانی مرا میشنوی ناله قلبی پر ارمانی مرا میشنوی علا شاداب ساحل ها به خدری آب های جاری می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد. جوانی ایامی خوبه قدرش را بدانی ای کاش که به عالم من باشم و تو باشی، مثلی هوای آدم من باشم و تو باشی. ای کاش که به عالم من باشم و تو باشی، مثلی هوای آدم من باشم و تو باشی. صد قسم خوردم من وای داده غنچه دهان باور نکرد، در غمش مردم من وای داده نامهربان باور نکرد. صد قسم خوردم من وای داده غنچه دهان باور نکرد، در غمش مردم من وای داده نامهربان باور نکرد. سمرقند و خمارش گلهای بشمارش، سمرقند و خمارش گلهای بشمارش، تلا برد زرفشان و یاری انتظارش. وای 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 آمدی گل به سر و گل به بر و گل به قدم، آمدی سر به دری خانه در بسته زدم، آمدی سوی منی زار درت اشکن تو همه خانه فقری نیست کدامش بود؟ این فخریزو حولی خریده وای نگفتم نه ندیده که جنبو آمدیم از امیر خان؟ آره هی پایز ایسی نیچه نمیدونم من بیتا ما رفته پخته چینم حواسم نه خودت دار آشنا امروز ببخش شد خودت دار خودت دار السلام علیکم همسایه ها ناف به شما درسته مانده نگاشتم السلام علیکم چی بناز آمده ای
فخر اینقدر سحر و هوای خنک اینقدر راهی دور با آمدیم. فخر نیسو فریاد کدام فریاد کدی او چو کدام مویم آخر گویی یا شما اینجا میگم حواله گرفتید و ما بیخبر می وای بیخبر اینو نه آن خوش خواستم امروز شمایان کمی برای همین تازه کردن همین حولی با ما کمک کنید. باشد میبخشید این حواله از اون کی اگر حاضر همش رو با شمایان میفهمونم. خب انجام جنگی ما پیشی ما تمام ما تیار قبل نیست فخرینسا. گروه زنهای پاکیزه‌کار برای به ترتیب آوردن خانم روی حولی حصه گذار شدند. اهل هنر زنهای فعال برای کمک آمدند و لحظه کار را با خرسندی پیوستند. در رفت کار جهت تربیوی مناسبت در عائله را نشان دادند. خیلی امروز کو چاک دیتون امروز کم در هوا خنک‌تر شد. خنک خوردگیاتون نمیاخی. سلامت باشیتون. من مایم همراهی شما خدا خواهد انشالله من صحبتای نقل میکنیم. من کمتر کمکی خودمایی میرسونیم. ما حاضر آمدیم و فخرینسا یک همین قصه همین عائله ما نقل کردن خیلی هممون کمتر غمگین شدیم، لیکن ما کوشش میکنیم که در این خاندان فقط توی باشد، خرسندی باشد، فیض و برکت زندگی باشد، دیگر یگان بار همین خاندان با غم راه نیابد. فقط خرسندی باشد. مادرای عزیز دعا کنید شما نم دعای شما مستجاب میشد انشالله. خدا خواهد همین فخرینسا هم برکت یابم. بسیار اقدام نیک، کاری نیک کردن. تشکر به چنین سخنهای زیبا و نیکتان. اگر شمایان آماده باشید کار را آغاز کنید. ما البته آماده هستیم. من شدم شکست دل با نمی باران رسیل من نشستم بگیل مادر جان ها کنی الواش اكو کمتر کش بچه جان. ای کی لبه همو اوسونی ها کنجگی های کو ها ملکه ها هیچ کار نمیکنه. ای حبیبم یارم اوسونم هیچ کار نمیکنه. های کلین جان همین های کلین جان ای افسونت نغز گویی نقش شده میرد، گنده گویی گنده شده رفتن میگیرد. الواش کش کنی ابرو اینجا جزنید کلین که خودم بگردم وای تلی اوش نگیرد با ای کلین کنی تو ای وای پیش بوز برفتگی بود به فکرم. این بوزبان رو معقول میکنه. استو که تعالی باشه گیر من یک رفته و کلینه بینم و چیکار کرداست. یه توبه کردم ای خدا. کرداست کاری حولی فقط من میکنم و یا ساوری میلی کلی دستشون آبی خونو بنمیزنم پیچه اشتان بنمیرم. توجه منی مایم حافظگی میتانیم ها در لبی آبی شبی محتابی نازنین یاری مهی بیداری آهمیدم نمونک خیلی جونکا. های کلی تو کی بگی خداب زستادی خودت به خودت؟ نه یا یک ریپتیسکه که گفتم دیو جان همین کارت نماندی کنی افای کارش تیز رفت و گوه جشتن در کار. یه اما سنا جوشد آخی این وظیفه تو به ها نمیتونه. همین کلی رکم بگردم اما سنا چاکه دیگه کلی دفت چکان رفت هجانش بگردم. همین یک تدی همین کلید خودم همین زمان گوه هم تو جشته همین خیلی خوش کرده گفته میبیاد که این کلید ما عجایب همش عجایب. والا بینا وقتمون دست می پیشی بوز با کلینی ساوری می نشود را های کلی حالم شما همین جبه می آشه تگش نگیره خوب شده خوب شده است خود شپیون این کلینی من همین شپیونیشی نپرتافته کجا شد باید کلین ها کلین ای خدایه
این گفتی خودش که این کلینی من بیلاروچکا آخه یاد گیر آخر حوالی به کلین شده آمدی های کلین رشک میکنم جانم کدی یارم گوید وای داده چو ای رشک میکنم جانم کدی یارم گوید وای داده ای رشک میکنم جانم کدی یارم گوید وای داده رشک میکنم جانم کدی یارم گوید وای داده جیم یک بار از بحر دلم جانم شما بگویید یک بار از بحر دلم جانم شما بگویید ای های کلی تو که جانم گفته سرود خوندسی نفهمیدم Мамочка, простите меня, пожалуйста. Вот три козла на меня так плохо смотрят. اوف کلین جان ایها آخه بزرگه قدم کزلا گوش کن همین بچه ما گفتم این کلین این حواله ها و طاقت کردن نمیتواند گفته همین نمیگیرم بی همین میمورم ما همین نغز میبینم این محبتم این عشقم اوف من ادا کردی کلین جان ادا کردی هیچ گپ نه کلی У меня новый маникюр, новый шлак. های کلین جان اینجا و شلگ نمیشد مانیکور نمیشد های کلین جان بیا رفتیم من هم کارهای آیسته تو یادیم این یادگیر کن کاری حوالیه تو حوالی به کلین شده اومدگی جانش بگردم سرودی نالما خانم جرید گش خیلی سروده تا رشک میکنم بلای. جانم کدی یارم گوید وای داده وای جانم کدی یارم گوید وای داده این عجایب ده این کلینی من با همین دلی خوش دامنی میابی همین دو ده سخنت کتی گردم انی من ایمانی من به چی در کار بای شلگ گفت می چی پلگ گفت می چی وای داده ای گلی روی تو فیضی آشیانم ای ویسالی به مثال داستانم زندگانی با وجودی تو مبارک زندگانی با وجودی تو مبارک کی بیایی مهربانم کی بیایی مهربانم های کلی درا همون هزیمای همشه شکسته پچکه و تیار کرم چون ما بدیم این چی؟ گاری своим пламенем چی گفتی کلی؟ شما تعریف کردم بجا وای گردم شما با های کلی های کی بیایی گفته اینقدر که گفته سی تو؟ شاوره که عزیزم یور وای دلکت گم زد اسمی هیچ گم نی کم تا دیدگر طاقت کن تو با پلوی ناس کار کرده اومده انا بعد زندگی شیرین میکن تام کلین جان کنی اپی کار شوید گردم کلین کم با وای آواز کاش شیرین وای دست کاش در نکند بچه من الهی 100 ساله شوید تا همه کت خوشبخت شم ای گلی روی تو فیض آشیانم ای ویسالی به مثال داستانم ای گلی روی تو فیض آشیانم ای ویسالی به مثال داستانم افزوند لارافان شما گپ نیست همه کلینی نغزی قینا ماندیه دیگه شما هم نغزو گوش کنید هم جرابو پتویدو اش آنکای دم شدگی جوری اپی دستاتون شویم یک اون تو آوقات کموی خوریم لیکن وای کلینی مایده چای کو مایده چای ملیکه ولی اسم ما بیر من کرده بگیرم سوال ما داره جمشه میکنه سوال مایده چای های کلین لابه مادر هزیما تیار می تیار همین بتر وای اینقدر اندرونه جشته میبردن اینقدر گپ همین تو علم زده می مانه همین قدر گلی خانم شده گشتی و کنی کلی اینجا وای گردم تو با کنی های آشه کشته بیا Мамочка, я сейчас тоже подойду. بستر کلی اینجا Что, мамочка?
калони со мной дерзко гап мезанад. Хафа нашар ҷонам. Чума явина? Одуну наз ҷонам. Эё бичи калони ку. Одуну наз аҳамият нате ханда када. Ага мегӯи тамом. Аку Маликаҷон то қад мекунӣ. Тоқат кун, адад кун, зиндаги ҳамин хел. Паси оазош ҳаст. Тоқат кун наз мешад ҳамаш. Шипала. келино шумо тайёр ми Мана тайёр модар. вай кани ана ма ина гир давай گذارید ҳа боло мо Гузарид. Як заштига одам. келино ба гардами ман буромӣ кани Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. вкусно пахнет Вкусно пахнет. Ана. Кто сделал это? ана ҳамин келини вай ана ми келинам тайёр кардагиде барака ёбад биё Надо сари остон хади. ҳай келинҷон Надо зирбак делат. мана гӯш кун сари дастархон ба якдигаротон ба гапи нағз занитон бача якдигаратон ба меҳрубон шавитон хоҳар барин шавитон дар як ҳавли зиндагӣ мекунем агар шумо нах шавитон меҳрубон шавитон оянда фарзандотонам якдигарошон ба меҳрубон мешавад кани мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим ман сар кардам кани кани гиритон келин кани гир кушай келинҷон Мегирам. Кортон. кани гиритон бисмиллоҳи раҳмони раҳим Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. приятного аппетита Кушай. Ой, я без ложки не могу, у меня новый маникюр. Ложка. Да. Встанешь. Из газхона ложку принесешь, возьмешь. ой келинҷон Понятно? Аку ман ложкушам оядам онаме. ҳозир гуфтама вай Модарҷон, шумо мо маникюр намекунем. Кор мекунем, иҷозат нест. ҳой келинҷон кор кунӣ барои ободии худат кор кардӣ бачаҷон хону даре ки худат обод мешавад ҳама ҷо тоза хушрӯ баракаё ин авсунови ту намунашав анами авсуноям туя дида ҳама корикота ёд мегирад ту ҳамин нав омадагӣ ба ҳама кора метонистими наметонистӣ инам оҳиста мана дутта авсуно ёрдам кунитон ёд мегирад бача кани гиритон А где твоя ложка, биё? Ложи бомаза. кани гир келинҷон анами авсуна тухта Бомазаш даст. дастакаш бомаза де ин авсуна ката Малаш де модарҷон. Ба гуфти вай ки ман келини калони тӯрига бутон. охир. Шудан дакор. Ёд мегирад. охир баракаё ана ин гапи дигар кани гиритон келино гиритон Ҷанг нест. Обсын? Хорошо ми? Хорошо. Ҷанг знаешь, да, что такое? Ругаться нету. Да. Всё делаем вместе. Поняла, да? вай ҷоға кадба кани ошагир ошхунуқ шуд келинҷон вай ин ҳамин дарунаш ҷашта мебародан гапаш ина ҳеҷ не ки гапаш адо шавада уволи бачаи кам барака ёбада ту хушзабон шавӣ ҳамин афсунакотам ту кати меҳрубон мешавад бачаҷон ҳамин дурӯза дунё умри одамизод об бар ин гузашта рафсодаст бача ҳамин шумо барои ҳамдигар меҳрубон шавитон оилаҳое ҳаст ки як бурда нон намеёбад ки хӯрад оилаҳое ҳаст ки падару модар ба зор ё ки фарзандакош нест аз худо шабу рӯз тавалло мекунад ки як фарзандака худованд барояшон ато кардагӣ бошад мана худо ба шукр шумо модарои хушбахт худованд фарзанд додагӣ ҳамсарои меҳрубон доретон хонаҳотон тинҷака барои ҳамдигар меҳрубон шавитон бачам ҷон нағзӣ ҳамдигар ба фақат гапҳои нағзанитон дасти якдигаре гиритон фарзандои якдигаратона фарзанди худатон барин донитон агар ҳамин шумо намуна шавитон фарзандои шумоям одобу ахлоқи нақс кади калом мешавад шумон ба обрӯ мебиёрад бача Хуб шудаст, модарҷон. баракаёвитон авсунои нақс Сегодняшнего дня ҷанг нету. Хорошо? Мир? Мир. ҳой келинҷон Лабай. овай ҳамсои занҳои инҷа даъват кун охир ош хӯран якдан ош хӯран охир бисёр оши нағзи бомаза пухтӣ Позовите демони.
شما بیام رحمت هزار رحمت ها همین قدر من یاردم کریتان الهیم دست کاتان درد نبیند دل کاتان غم نبیند ها همه وقت سلامت باشتن و آباد باشتن آرزو هوسی فرزند کاتان بینیتان کلین جان در یک پل چای بیار کلین کم بگردم همین کلینم عجایب ده همین خیلی چقان میپرد کاری حوالی و گوید این کلینم هم جدایی هم نقصه همش نقص خوش آمدیتان کلی گریتان کلین جان بابای مادر جان کنی یک کم آواز کوی شیرینت کردی همین نزدی همین همسایه و یک تا سرود خونده میدادی بچه جان این برکه یو ای مونیسو بختاورم ای دولت و تاجی سرم ای اسلام بالاترم جان مادرم جان مادرم رحمت ملکه بتوجه ادیره سرود سپایتی ها کلین جان کنی یک تا ها какой хочешь давай هر یک آرزو و نیتی نکن از چشمی بد نگهدار مادرم دایما با من دایما همراه مادری زارم مادری جانم شبهایی دراز بر سرم تابان دل داده باشد در برم مدام مثل گل باشد دایما خندم مادری زارم مادری جانم برکه یا وای پسرم بیکار به تو عاشق شدگی نبودستی وای 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 ندیدید می ҳунармандони азиз бонувони хайрандешу хайрбини санъат ва ҳамчунин занҳои покизакор ба ҳамаи шумоён дар алоҳидагӣ сипос мегӯям раҳмат ки ба ин кори хайр бетараф набудед фахринисо бисёр як кори аҷоиб кардед бисёр як кори бисёр ҳам хуб кардед дар дари анҳамин соли нави омада истода соли милодӣ шумо рӯҳи арвоҳи падару модари ҳамин хонадона шод кардед ҳамеша саломат бошед ина бинед ки дар ҳамин хонадон ҳамин қадар занҳоя мано ҷамъ кардед мана суҳбат кардем чӣ қадар вақтҳои хуш гузаронидем илоҳо дуо мекунем ки фарзанди анҳамин хонадон ҳамеша сарбаланд бошад чӣ орзуе ки дар дилаш аст илоҳо худованд мустаҷоб гардонад ҳамин хонадон фақат хурсандӣ бошад мо санъаткоро анҳамин тӯю хурсандӣ ва омада анҳамин хонадон боз хизмат кунему хурсандӣ кунем омин آمین الله اکبر вай келина кама гардам аллоҳ акбар баракаё миннатдории худро ба шумоҳо модарои азиз мерасонем ки ба ҳамин маҳфил шумо ҳам ширкат варзидед ва ба худи шумо гуфтанӣ ҳастем ки фахринисо ин як кори хайр кори савоб боракалло офаринатон бод орзумандем ки дар амин даргоҳ ҳамеша тӯи сур бошаду ба тӯи сур ин дафъа шоди шарик шавем баракаё келинҷон ман ба анҳамин хел дар сифати шумо барин инсонҳо ба мардуме ки бисёр як саховатманд ҳастанд мехоҳанд як кӯмаки худёрии худро ҳама вақт расонида истанд ман анин бо ҳамин мисраҳо гуфтанӣ ҳастам ки хуш он кас ки ками худро физояд ками худ бо ками дигар зудояд сано бодо ба ин занҳо ба он мардҳо ки худ аз худ дар дилҳошон дунё кушояд ҳама вақт сарбаланд бошедтон ташаккури зиёд бори дигар аз шумоён хеле миннатдорам барои шумоён хулаҳои баландро орзу мекунам ҳамеша сарбаланд бошед чун офтоби олумафрӯз бар сари фарзандони худ нурафшонӣ кунед бори дигар хуш омадед бинандагони азиз барномаи назаре ба зиндагӣ идома дорад
ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед. Раҳмат ки таклифи моро рад накардед. Лекин ман ба шумо гуфта будам ки бо ашёҳои корӣ биёед. мо теши каландамон нест малима. Бояд шумоён инҷо мебелро таъмир кунед. имрӯз той нем малима. мо екадем не худо хат мешад мо екадем имрӯз ягон тойбарон домота келина онҷо гусел мекунем суруд мо қафаи мошин ба ҷои запаска доира месад ҷои дамкрат ба тор месад. Офарин ба шумоён. Кани рафтем як бор. аз дастамон биёд ягон кор боша. хай бенем агар тонем метонем малим натонем агар устуво ҷои мезанем мешад. ин давлат раса омад рӯзгорам туро мебинаму бовар надорам ин давлат раса омад рӯзгорам шаҳон дар орзуят ҷон бидодам сарон дар хоки поят сар ниҳодам шаҳон дар орзуят ҷон бидодам сарон дар бародарони азиз, ана инҷо ошхона аз тарафи як шахси хайрхоҳ таъмир карда шудааст. Мана мебелҳоам харидагӣ. Шумоён бояд мебелро ба ҷой гузошта, умуман ҳамин ошхонаро барои истифода бурдан омода кунед. аз уҳдааш мебароед? مگر شد چشمی باز از خواب بیدار که دیدم چشمی خواب آلوده یار مگر شد چشمی باز از خواب بیدار شمسی ما اینکه کنم میداره تو متخصص زنگ بزنیم یک بار بیدیم من کسا میساز نوزی زنگ بزنیم شما میداره دقت کنم این قولی باراش نکنیم бародарони азиз, инҷо чӣ гап? Ман шумоёнро барои таъмир охир даъват карда будам. Ба фикрам аз уҳдааш намебароед. Биёед набошад мутахассисро даъват кунед. ина бинед ина инҷо овехта накор ина барошта берим бурода накор линоним кушода накор ин ҳамаш кор демани ман алло ассалому алайкум давроҷанакор калоза мумкими кадом телефонда шумо акоҷон як соат ба ним соат корайда акоҷон ҳамин як тами кухним набора вай кадан накор ако линолим ашк линолим 4 ба 4 будаст инҷа ако 16 метр квадрат бале ако хуб раҳмат ако хуб боз мебиём худо хат мана баъди 15-20 минут ресе мерам та парвонаам гирди сарад якдам нишин ҳусна диламро мебарад якдам нишин парвонаам гирди сарад якдам нишин ҳусна диламро мебарад якдам нишин чамба тори зулфи ту як панҷаи буди дилам
دم نشین پروانه ام گردی سرد یک دم نشین یک دم نشین حسنت دلم را میبرد یک دم نشین یک دم نشین پروانه ام گردی سرد یک دم نشین یک دم نشین حسنت دلم را میبرد یک دم نشین یک دم نشین حسنت دلم را میبرد یک دم نشین یک دم نشین حسنت دلم را میبرد یک دم نشین یک دم نشین یه مونده نباشتا مونده نباشتا бародарони азиз, бори дигар миннатдории худро баён мекунем, ки дар ин кори хайр бетараф набудед, иштирок кардед. Ташаккури зиёд. همه چیز دنیا به خود گرفته نمیشد معنی من یک دسته خیر کردن نکرد به این تکلیف کردید ما خیلی باز خرسند شدیم که باز یک کمتر باشتن سهمون میرسد شما با رحمت که همین باید تشکیل کردید اقدام نیکه саломат бошед. آوازی گریه کودک براد سرود карнай фақат туй бошад. Саломат бошед. Бори дигар ташаккур барои шумоён, хулоҳои баланди санъат, сарбаландии хонаобудиро орзу мекунем. Саломат бошед. саломат бошед. السلام علیکم شجان شما نازمی سلامت باشید رحمت خودتان نازمی سلامتتان درست می سلامت باشید استوهای شما فرستندید کار کداسی همی سلامت باشن یک خبر گیرم گفته راستی آمدم من فکر کردم که برای تعمیر خودتان هم اشتراک میکنید گفته السلام علیکم استاد ماندن شویتان شما نازمی سلامتتان نازمی خودتان نازمی سلامت باشید دستان درد نبیند دل و جان صدقه برای تو شود هیچ گم حتما بچه من همه ها اگر ذکر شدگی باشن یک تا سرود خانده تیامه هم یک تا رقص کده خورسنده کده با کارات تیستر میشه
تماشا بیا حالم را ای دلدار تماشا کن تماشا به وصل تو شدم انزار تماشا کن تماشا شنو آهو فیغانم را ببین تو درد جانم را چه شبهای منم بیدار تماشا کن تماشا چه شبهای منم بیدار تماشا کن تماشا офарин духтаракони азиз гулдухтарони гурӯҳи мастӣ бо роҳбарии нодирахон яъқубова ба ҳамаи шумоён сипоси бепоён барои шумо алишерҷон ки имрӯз мана ба ин кори хайр бетараф набудед иштирок кардед. саломат бошед бучаҷон. аз ин пас умедворам ки дар анимехе барномаҳо то моя даъват мекунед. бисёр хурсанд шудем ҳамроҳи духтаракои азиз ва дар ин хонавода ман фақат хушбахтӣ таманно мекунам илоҳ даргоҳшон тӯй шавад, хурсандӣ шавад ва аҳли гурӯҳ, аҳли санъат дар хизматишон бошем. ба шумо ҳам раҳмати калон ба телевизион ва радиои Австралия сипоси худро мерасонам. ташаккури зиёд. дар фазои ҳунар танҳо баландпарвозиро орзу мекунам ва миннатдории манро ҳамчунин ба нодирахон яъқубова низ расонед. барои шумо низ алишерҷон бори дигар ташаккури зиёд. саломат бошед. тамоми хушбахтиҳои олам насиби ҳамаи шумоён бошад. раҳмат. زندگی دم شادانه زندگی گه غمخانه زندگی عجب افسانه تلخ و شیرین پیمانه زندگی دم شادانه زندگی گه غمخانه زندگی عجب افسانه تلخ و شیرین پیمانه یک بهانه بودم یا یک اشاره رفتم چون سفینه ماندم یا چون قطار راه دیدم دو ماه کردم سلامش نکرد نگاه کردم سلامش نکرد نگاه. السلام علیکم اندیجان شما نظمی کی با سلام دادید و کی نگاه نکرد؟ نه یک تا پری چهره دیدم گوید معلم جان سلام تیم گویم الیک نگرفت گوید هیچی وی مانید و این منظره زیباگیشه بینید همه خیلی دیده گپا راستش الهام هم اومد گوید معلمه به یک زمزمه کنم گفتم هستی تو طبیبی من حبیبی من هستی تو طبیبی من حبیبی من کی نشی نصیبی منه رفتی نگفتی من یار دارم رفتی نگفتی من یار دارم در ملکی کوسا یک تا اریسونشون نبوده است اگر امکانیت باشد رفته گرفته بیام هستی تو طبیبی من روی خوشی تو را سبا می آرد روی خوشی تو را بیاد می آرد بوی خوشی تو را سبا می آرد روی خوشی تو را بیاد می آرد بیاد می آرد بیاد می آرد این دل دیوانه به فریاد می آید بیاد می آرد بیاد می آرد این دل دیوانه به فریاد می آید نگارم نگارم تو بوی بهارم نگارم نگارم به تو بخرارم نگارم نگارم تو آرامی جانم نگارم نگارم تو رو خیلی دوست می‌دارم
زیرا کی تو زبان نگاری به بهایی نگارم تو بوی بهارم نگارم به تو بخرارم نگارم تو آرامی جانم نگارم تو رو خیلی دوست می‌دارم با فکرم از عهده‌اش نمیبری. نه از عهده‌اش میبرایم یکی حاضر نمیبرم چیکار کنیم نباشه؟ یگان تو استاد گمی مایلش یگان تو استاد زنگ زنم رفته ایستاده است. یک تا خدمت کردی زنگ زدم شما به همین یک تا جواب ادیسون شنوندن در کارگویید اگر شرایط باشد آمده زده میتید می خب قبول من ابوچه استاد میبیام خدا خود شنونده میتین خاطر جام بیاد می آرد این دل دیوانه به فریاد می آید پرویز جان با شما نیز منتداری خود را بیان میکنیم که به چنین کاری خیر شما نیز بی‌طرف نبودید، اشتراک کردید، سهم خود را گذاشتید، همیشه سربلند نیکنام باشید. به کارهای ایجادیتون تنها موفقیت ها را تمنا میکنیم. رحمتی کلام بوچه هم خیلی برنامه ها بسیار شده ایستادم ما آمده اشتراک کنیم الهی همین خاندان فقط توی شود و فقط خورسندی شد و ما هم خیلی آمده با خورسندی کده گذرانیم. آهنگ زندگی میره زده سما آهنگ زندگی میره زده سما با قدر هر نوا برسیم ای پسر ای عزیز دل زیرو بمی صدا پنده دهد به ما زیرو بمی صدا پنده دهد به ما با قدر این صفا برسه ای پدر ای عزیز دل عالم سعادتی ماست صدق و صداقتی ماست این لحظه را شناسه حالا که نوبتی ماست در و دیوار جهان خود толори арӯсии бахт бо роҳбарии малика пӯлодова дар зиёд маврид ҳамкори барномаи назарӣ ба зиндагӣ ҳастанд. ин навбат низ бонуи хайрхоҳ аз саҳм гузоштани худ дарак доданд. فخر نیست جدایم عملی نیکم اجرا کردیدان جدایم همه جا خشروع شده است آباد بزیب خانه ها همش وسیع شده رنگ خشروع در آوردیدانم همین نهایت همین آشخانه به یک جای نشست نبوده است بله یگان جای نشست تشکیل کنیم که بیمالال نشسته چای گرمشانه همین خنک به بیمالال که گرفته خورانه اگر امکانیت باشد خیلی خوب میشد. لذتی دیداری زنم در راه پیشی پادون در سری قامتادون در راه پیشی پادون در سری قامتادون در افتو آمداتون من صدقه و من صدقه در افتو آمداتون ای من صدقه و من صدقه. خواهر عزیز و مهربانم ملکه خان، باری دیگر باور کردم که زنها نیز توانا هستند. لایق بزرگوار گفته است نه در حسن و جمال اندر مروت زنانی مردسان را دوست دارم. فخر نیست شما و رحمت
ҳайати ҳамаи аҳли гурӯҳтон ба раҳмат, ки ҳамин хел кори калон ба итмом расондитон. Ин кори осон не, албатта ҳамаро сарҷамъ кардан, аҳли оиларо сарҷамъ кардан, бо ёрии ҳама қатра қатра албатта дайро мешавад. Ин саҳми камака ки ҳар каси мо ки инҷо ба гузоштем обод карда оиларо сарҷамъ мекунем. Ин албатта ҳама кори неки мо аст. худо хоҳад дар оянда мумкин аст боз тӯйҳошон ба вомехӯрем, боз рӯзҳои некшон ба ҳама мо боз сарҷамъ вомехӯрем. мо таҳиягарони барнома ва ҳайати телевизиони ҳафтситора барои шумо миннатдории худро баён мекунем, ки дар ин кори хайр бетараф набудед, саҳми худро гузоштед. барои шумо тамоми хушбахтиҳои олам, саломатии бардавом ва умри дарозро орзу мекунем. با طرز خنده هاتون من صدقه و من صدقه با طرز خنده هاتون من صدقه و من صدقه бо кӯшишу хоҳиши шахсони саховатпеша ин манзил обод гардид. ҳайати телевизиони ҳафтситора барои саҳми арзанда ба аҳли санъату ҳунар аз ҷумла замира юлдошева, сурайё хаджаева, дилороми меҳр, маликаи хубон, аловиддин ва ҳилолиддин шамсиево, алишер набиев, парвиз сидиқов ва гурӯҳи рақсии маҳастӣ бо роҳбарии нодира яқубова миннатдорӣ баён менамоем. инчунин барои дастгирӣ ба мағозаи олами пардаҳо евроштори, мағозаи фурӯши қолинҳо, ба истеҳсолкунандаи дару тирезаҳои пластикӣ точпласт, ба устоҳои чирадаст бо сарварии усто раҳматҷон ва толури арӯсии бахт хоса роҳбари он ба малика пӯлудова арзи сипос мегӯем. ба бренди нони ҷамолхон низ миннатдорӣ баён мекунем.
سر دستی قدر گیرم бинандагони азиз, имрӯз барои мо созандагони барнома ва онҳое ки иштирок доштанд хеле рӯзи хурсандӣ аст. гумон мекунам то андозае манзилро обод ва барои зистан омода намудем. имрӯз бошад барои пешвози соҳибхонаҳо ҳунармандон низ ташриф овардаанд. ҳоло соҳибхонаҳо наздиканд, худи ман хеле дар ҳаяҷон ҳастам. биёед онҳоро пешвоз мегирем. ассалому алайкум, хуш омадед соҳибхонаҳои азиз. از طفلیم تا به حال غمخوار مادری من کشیده رنج دنیا بسیار مادری من از طفلیم تا به حال غمخوار مادری من کشیده رنج دنیا بسیار مادری من در سری گهوارم بینمودن نزارم در سری گهوارم بینمودن نزارم بینشسته شبهای تا بیدار مادری من بینشسته شبهای تار بیدار مادری من модари азиз, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? ҳамин хел мана эҳсосот фаро гирифт. инҷаҳо чӣ хел буд. мана ирӯз бинид хонаҳо таъмир шудагӣ. набираҳом мана ҳамаш хурсанд. ҳамин рӯз 30 декабр зодрӯзи духтарам. агар духтарам дар қайди ҳаёт мебуд 40 сола мешуд. зодрӯзаш ин тӯҳфаи беҳтарин барои набираҳом шуд. саломат бошед шумо ва раҳмат Фахринисо студия ҳамин 7 стора ва раҳмат ҳамин ҳофизоне ки қадам ранҷа када чанд бор омда рафтан вақташона дариқ надошта раҳматои калон хонаҳо шавиқ када мешуд ман ҳеҷ бовар намекардам шумо ҳама шумоҳо бачи хола аввал аммо нагад аз худо гардад. модарони азиз, хоҳони онем ки ҳамеша тансиҳат бошед, бо дуои неки шумоён набираҳо ба камол бирасанд ва дар ин манзил ҳамеша шодиву хурсандӣ ҳувайдо бошад. мана фарзандош чорваянда буд ҳамаш худо хоҳад якҷоя шуд. ин хурсандӣ боли хурсандӣ шуд ки ҳамаш аз ҳамин рӯз ҳамин хона
من کوچیده آمد خدا خواهد همینجا میشند منم و بچه ها خبر میگیریم به ها خبر میگیریم دنیای فانی بگذرد باغ و میدان تو داری ای جوانی باغبان باغ و میدانت بماند باغبانی بگذرد باغ و میدانت بماند باغبانی بگذرد دست و بازوری تو داری ای جوانی پهلوان دست و بازوری بماند پهلوانی بگذرد دست و بازوری بماند پهلوانی بگذرد از تو تمکین تو داری ای جوانی شهسوار گر روی شهری غریبی هرچی آید بر سرم هرچی آید بر سری فرزندی آدم بگذرم هرچی آید بر سری فرزندی آدم بگذرم دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرم نوبتی تیری چه آید نوجوانی بگذرم نوبتی پیری چه آید نوجوانی بگذرم اینجا هیچ خیل بود نابود بود من پدر و مادر زنده بودیم ده همین قدر کده پشت برام نیکن آرزو هویسی دلش به هر دوش نرسید اکن همین بود است من همین قدر شد رحمتای کلان من خدا خواهد احسن روز همین ها همینجا همیشه من زندگانی میکنه من شما هم خبرگیری بیتون بهمانی ما میشتم فخریسا هزار رحمت به شما به تلویزیون 7 ستاره که این اقدام را شما دستگیری نمودید و این روز پیش از سال نو میلادی اینقدر به این خاندان شادی و سرور آوردید فیض و برکت آوردید الها روی ارواح پدر و مادر این خاندان شاد باشد امروز من از نام هنرپیشه مردم جمهوری تاجیکستان استاد عزیزی ما سیرم اسایوا که اون کس الکی با واسطه تلفن یک دعای نیک کردن برای فرزندان این خاندان برای روی ارواح پدر و مادر این فرزندان امروز گفتنی هستم که رفتگان را خود به نیکی یاد کن روحشان را با دعای شاد کن امروز ما روح آنها را شاد کردیم و امروز برای انمین دو مادر عزیز گفتنی هستم ایا مادر تو گنج بی بهای ایا مادر تو داد یک خدای هزاران سال باید کرد تعظیم برای مادری غمخوار شیرین برای صبر و تحمل شما امروز سری تعظیم فرود می‌آوریم سلامت باشید بچه‌ام رحمتای کلام
барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. Мақсад аз омода ва пахш намудани барнома ҳеҷ гоҳ намоиши амали хайр ё камбудии як оила нест, балки бетараф набудану кӯмак намудану бо ҳамдастӣ обод сохтан аст. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ говоробу созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогӣ зиндагӣ дӯзед. хайр. کوچه های خاطرم می آیی در چهره‌ات یک عالمی زیبایی من شمایان دوستان را بهر دیدن آمدم من شمایان دوستان را بهر دیدن آمدم با مراد این دلی شیدا رسیدن آمدم این دلی شیدای من در عشقتان خار گشته است لذتی مهر و محبت را چشید